drugačija. Postoji legenda da je jedan direktor znao da radi na računaru. Alo, majstore! Recite. Opet ovo neće. Kako neće? Isto ko juče. Pa šta ste uradili? Ništa. Pa kako neće? Šta ste uradili od juče? Samo kad si pošao ja ga ugasio. Kako ste ga ugasili? A i struje. Postoji legenda da jedan direktor nije zaposlio čitavu rodnu grudu. I evo, naša ekipa je stigla u još jedno lijepo, ali na očigled prazno selo. A recite mi, bako, koliko žitelja ima vaše selo? Moj sine, bilo je doskora 200 kuća. A sad, baba? A sad samo moja i još jedna dalje kraj potoka. A što se je desilo, baba? Sve se je zbilo munjevito u 4 godine. Ovaj Velizarov sin pošao u Podgoricu i postao direktor. Kuće su prazne, stoka sama. Eto. Postoji legenda da je jedan direktor piljare imao puno povjerenje u radnike. Zato što gledaš 60. put jedan isti film, čovječ. I evo film, glupane, no kamere u radnju dolje. A znam, no ti se sprdam kraj. Mi bi svi da gledamo neku emisiju ili nešto, razumiješ? Evo, 6 godina već gledamo kasirku gdje stiže za kasu. Da, sine, ali 3 puta se ufatio džužima bakšiš. Znam, tata, što je 3 puta za 6 godina, čovječe Bože, nismo ništa vidjeli. Jedino gluplje od farme je ova tvoja kasirka. Ili vidiš barem da promijeniš kasirku, ista žena 6 godina, nije u redu. Da je Pamela dosadila bi. Postoji legenda da jedan direktor nije koristio službeno auto u privatne svrhe. Ajde, da se spremite. Vodi Tajo na more. Juhu, idemo na more! Ajmo, šlaufi, ležaljke, ponesite sve što vam treba, da ne kupuje Tajo po 100. put. Ajmo. Koja vrućina, moja djeco. Kakvo more, nema bez planine. Otvorite bar te prozore dok tata tablice zamijeni. Postoji legenda da je jedan direktor bio široke ruke za sve. Jo, direktore, samo da mi date te račune da popišem ovo, da pravdamo te papire, ovo što ste bili na ručak s ovim Grkom juče. Evo računa, evo. Što je ovo, direktore, 14 jastoga, vas dvica ste bili? Ma jede Grk ko lud, nije bilo s njim još jedna žena. Auuu, što ste pili ovo? 7 Dom Perignon i 4 Balantajna. Ma to preuveličaju, ko zna šta je to, pusti, ne beri brigu. Kako ću upisati, direktore, ovo? Ne misli o tome sad, ajde. Hoću li napisati da smo dali pomoć fudbalskom klubu za Bil? Stavi, no, bojim se ako ne uđu u prvu ligu da ću završiti u zatvor. Bogu mi, direktore, ako ko završi, ja ću. Sve sam vjerova, ali da pojedeš i popiješ 14 jastoga i 7 Perignona, vala, direktore, ja ovo ne mogu. Ne možeš? A znaš da pojedeš 3 hamburgera kad se te vodi onda, a? I to ostaviš urnebesa po 30 centi? Kad jedan? Postoji legenda da je jedan direktor znao da odabere prave saradnike. Dragice, otkud sam putni nalog za ovaj seminar novi što se ide gore? Stavi tamo da idemo ja i Suzanu stavi. Što Suzanu, direktore, pobogu? Evo ja sam knjiga ovdje 20 godina, samo Suzanu molite, kafe i kumaricu, da me zbruka. Ajde ti, svoj posao, karma me neka prati s njom i to, ću završi gore najprije, najmanje pita. Mora da je neko usavršavanje, direktore, pa za nas pripravnike nema mjesta. Tako je, bit će i za vas, polako. Evo je Suzana, vratila se. Ide ka šestar. Vidio je novu bundu. Suzana, mačko, neko operija. A ovo smo dobili tamo nekakvi propagandni materijal, upaljače, bunde, hemijski i to. Drugačija.